Anya laki din! Nanang, ayan na ni Manang Ana. Madama nga aglutlutaw. Mapaanak man ijay. Saan mo adisturbon? Tamabisinan ni tatang mo ang naggapo ije taltalon. Adalaang ibagakan ko, Ana. Manang Ana, adaman ibagakan ka. Jack pa'y nakaluto. Anya ayo day ta. Amom ex mo? Sino nga ex ko? Ay na, adugayan ti ex mo niya. Ni Ruben ngay. Ni Ruben, apay? Nabayagan asaan kami ang nagkitkita. Manipod ng asawa. Tiniliw da. Apay at tiniliw da? Adda ka na si Kugan na abakit. Ay, unay mo daytan at chismis si Kamari. Isumuti ko na da. Dayjay ka no abakit, sugar mommy na. Ay, imbaglakit din at saan kami ang nagkatuluyan kin ni Ruben. Siya kumaitan ti kaasi aluklukwan na. Nakainaw ka din ni ading mo, Ana. Ado ti ininnawan na nanang, apay aya. Kuna na mo't nga da istoryaan na intun madamdama. Ay na, chismisan na kamagayam ni Marie. Amo kami na mapaspasamak dito'y lugar tayo, kapukan kwa na. Bilibak kada kayo, ananang. Iso nga road, akay kayat na tirumwar amapan gumatgatang dita kantina. Tapno makasagap latta itinaduma-duma at chismis. Nalpakas ako na naginaw. Ay kat umay kagtugawan dito'y nagtengaan mikin ni Manang mo, Ana. Ay, katwa na. Anya manin ti istorya umon. Part 2, dya inistoryak itaykan ka, Manang. Anya? Adda part 2 na day jay? Gawan, in-text da kanyak ti part 2 na. Amo yumatan, ado dagiti katsismisak ijerwar. Ala, istorya nga rudan je part 2 na. Tanay, ang kaba-kaba to'y parukong kaw, kayat ko amaamuan. Ay, saan man aday tarubin ti pag-istoryaan tayo? Oy, still hurting pailaang. Kat nabayag damo nga min ang nagayan ayat. Makatawon laang nanang. Kunak no iso ti makatuluyam. Imbag ata saan, siya kumaitan ti luklukon na. Angam anya ita, bakit kan abalasang? Mari, may sa. Oh, dan ganyan ti part 2 ti istoryaki din. Ala, aguli mo kan, Ana. Oh, kalpasan ana ti liw ni Ruben, tanakasikog iti bakit a sugar mommy na, adda man ang nagdarom. Sa balimot a babae day jay. Ay sus, nagadaon. Agasam ngay data. Playboy mo't gayam. Ayan na ngay ti part 2 na dita. Dajay, indarom jay sa balimanan a babae. Addan tumanan part 3 na. Padaanan nyo. Ay, girl, lumuklukmag ka. Wen nga ron. Hay, kurang ak ngamin iti exercise. Mano abulanan? Anya man no abulanan. Ay, joke ko lang, si Kama. Oy, sa anak amasikugan niya. Amok mata saan, kasano ko maamasikog ka, kat single ka man. Kat, isumad. Oray siya, kat masikugak samad tan. Ay na, saan aga po tadakkel ti tiyan ko kat masikugak kon. Naimas laang at talaga ti sidsidaan mi anya. Di magsensamo to'y tricycle ko Di ka man nagsao iti kasta manong. Gaputa siyak tinakalugan, ibagamon ti kasta. Joke.
Angaw ko laeng da jay, si kakit di mo. Agpapada kayon amang uyaw kanya, gapunta limok mga. Angam, aguray ka man, ading ka. Apay ngagpaiso akil na at alimok magka. Ay, kadgagangay na Kastumit at talaga no bumakatan ti tao. Kumapsot ti metabolism na iso alumukmug. Kastagayam. Apay, nadagsanak ka di una yun. Mariknak nga raw. Uray la agbangking da iti sidecar. Al, agpakutungak nga ro din no kasta. Ado kayon amang uyaw kanya. Kid no broken-hearted kan samat nga main. Aging gaita. Paka-broken hearted ak kumama ngay. Ne, kini Ruben nga ex mo Ay nabayag kami nga awan kin ni Ruben Manong. Isu nga road, nabayag kayon nga awan. Ngam, isun samat ti pagluk-luk magam. Jay pa nagsinayaw. Apay asaan kayo amamati naka-let go ako. Karurod ko pa ikit din amang dinagan da ya tao. Saan pa'y asimangpot ni Marie? Saan pa'y nga road? Imbaon ko itay alasing ko amapan gumatang itisidaan tayo asaka ti manok di tatalipapa. Aging gaita, saan pa'y mutasimangpot? Napanannan ngay. Ay, jak nga road amaw. Taawagak man. Alas 7 itirabi sige, awagam man laangan. Api nga tamarabyan pa'y laang day di babae. Hello, Manang Ana. Ayan mo, agawid kan tani, mabisin kami. Nakagatang ka kanun iti sakat ti manok nga ipagpagatang ni Nanang. Aywan, ang dagayam di pagpagatang ni Nanang. Saan mo ang nagatang? Nalipatak. Kasano mga min? Chismisan dakdag ito kachinchinismis ko. Awanin ati magatang muta ni Rabiin. Kasano ngayon agungot ni Nanang? Agawid kalatan. Aguray ka, taadapay tuntunak. Anya day taatun-tuntunam aya. Di naggapuan di nagchichismisan da. Inununam pa'y tinakichismis ngamin. Kasano? Si Kati pagchichismisan da. Ay, may gayam. Anya, siya. Apaya siya. Mala ibagak tukon kain tun madamdama. Biro kakpay no sa dino tinaggapuan na dayjay at chismis. Ay agawid kan ko na. Sige. Bye, Manang Ana. Anya nga Anya nga anya. Jay sa kati manok asidaon tayo. Ay, siyakmut ka no ti pagchichismisan da di tarwar nanang. Nagkuna ni Marie. Tapay ko maasika ti pagchichismisan da. Nasayaan ta si mangput kan. Inururay nakgayam? Katuan Awan nagatang ko asaka ti manok. Nagsida kamin kininanang iti sardinas. Nagbayag ka mo amin. Tinunton ko nga rod no sa dino tinagtaudan ti chismis. Nagtugaw ka man dito Ta istorya day ta ibagbagam at chismis kanya. Mabalin ka di nga agangas akpay? Agangas kan Darasam. Nakaangas kan. Pudnon samot. Apay akitaam day to'y tiyan ko. Masikog ka kano? Nagkuna. Dagiti tattao Ay, dagiti padam at chismosa. Amin da. Dagiti agpukpukis, dagiti kargador, kan dagiti driver, si kati tapik da. Ay, saan ka masikog? Saan? Isumot ti kunak, isumot ti chismis. Narawat aklaang amangan. Isuday ta ti ipalpalawag ko kat. Kabaalam nga ibusan ti nga bandihado nga inapoy. Imbagam day ta?
Ay sus, ibabain nak mo ilauna yan. Kat, tapno mamatid na asaan ka amasikog? Asino tinangyuaras iti dayta? Iso ti kahit ko amaamuan. Rabi iuna yan, iso nagawid ako na. Idarom ko no asino ti mang perper di iti reputasyon ko. Aywan ipabalod mo. Kat baybayam ang malungtot iji pagbaludan. Ay nabilbil ko daytoy, o kitaam. Katuan, nagdakkel ataba iti aglawlaw di tatyan mo. Kasla salbabida. Apay ngay anak ko, si kamot gaya man ti chis-chismisen da di tarwar. Ay, uwan nga rod nanang. Agyaman ka kin ni Maray, tanalaing ang makasagap iti chismis, gapuken kwa na. Naamuan tayo adagos day taapan ng perperdida ken ka. Apay asyak itan nga iti pagchichismisan da nanang. Di mo pa'y kayat, kaskala artista. Uray saan ako nakasla artista nanang, basta saan dak apagchichismisan. Day, apay ngay anangisit mo tenday tabadom ama panagtrabaho. Tapno saan unay amadlaw day to bilbil ko. Sabagay, saan unay amadlaw no agbado ka itinangisi. Oy, Marie, agring ka. Marie, Apay, amang riing ka. Kat alas 5 pa laang. bumangon ka takadwaan nak amapan agjogging. Agjogging. Sa anak nga agjogging. Jacket. Kadwaan nak tapno bumasit day to'y pagchichismisan da atyan ko. Isuda Apay ko mga iramraman nak dita. Bumangon ka ditan. Ado ti makitam ang mabalin mo nga ichismis dita kalsada. Ay, wala niya. Mabait lang araw, tagsukata. Ay na girl, apa yan ang isip suot mo ah? Ay, agladlading ita. At dami na tayo mi. Anya? Asino? Ay, condolence ah? J.E.P.S. at chismosa. Anya? Ay, kung naklakit din no asino yung minatayo ngay bagbagam. Ipis matlaganyam. Ah, ay ngam aguray ka man. Anya ti kunam, chismosa nga ipis. Jay mangiwarwaras ama si Kuga. Ah, ay wan anya. Ay, asino matay jay? Asino nga tatinang yuwaras ama si Kuga? Nakadanon pa yan iji lugar mi. Oh, sana siya ka. Saan nakakita ni ti kasta? Talaga ka di asaan asika? Saan ay siya kunakman? Sumuko kan no sika. Anya sumuko sa sawam? Idarum ko timang perper di iti kinatao. Saan nga rod asya? Asino ti amam? Ada ka di man? No siyak timang idarumkan ka, siguradwak amalungsot ka iji pagbaludan. Ha? Saan ka makapag-pedicure kan makamanicure iji unag? Ay, nagkas ang matan. Saan ka makapag-makeup? Saan ka makapag-heels? Uston. Sumuko akon. Saan ako naparigatan pa'y Ana, please? No saan asika? Asino tinaggapuan ti chismis ama si Kugang, ha? Ibagak ka din? Katibagamon, Ni Ruben, JX mo. Ti awanan bain! Oo. Ang ni di na kon idardarumuan.
Ay, Ruben, agtungtong taman. Oh, Ana. Long time no see ah. Oy, saan nakapanawan, Ruben? Agsarita tapay ko nak. Tanya ko matipagsaritaan ta. Kahit nalpas na kon nga inbreak. Damagampay lang ang kanyak data. Adda babae ana si Kugam. Ah, kunak mitingking ka idi nga agsubli ka kanya. Kahit agpakasi ka kanya. No kasta, sikat inaggapuan ti chismis. Anya chismis. Lawlawag man no nya chismis dayta. Basta chismis, amumun dayjay. Ibagam ta ti klase a chismis. Chismis, ama si Kugak. Ah, dayta? Ha? Aping iwarwaras mo dayta, ha? Di mo ka di amo apakapir dyan ti kinataok dayta, ha? Amaw, isungaron nga raramidag. Sipatan kansan! Kunak magking kaasaan ko akayat na makisina king kaide. Ang manya tinaramid mo. Inadaywan nak mo. Idarong ka talaga! Ay saan ka mabutang nga may darom. Namin ano na kon nga indardarom. Gapo iti kinaado ti babaem. Kaya da magayam. O nya, kaya't mo ti makisinublianan kanya. Ay pakpakawan! Uray siksi kalaangan tinabat-bat ti alalaki dito'y lubong. Jack kaya't ti makisinublan kan ka. Never! Adamat man ang ibagbagada kanyak, may papankan ka, Ana. Anya mananday ta? Saan na siya kinagapuan na daytoy, Ang mga nuko silapan nakmanan. Anya nga ruday ta? Ibagamon Ay, naganak ka kanon? Anya? Itatabi masit ti tiyan ko? Ibagada naganakakon? Ay, anya lakit din aya? Kung nagmat nga imposible, naganak ka. Kat inal daw tamat nga kita dito office. Ni manen Ruben tinagapuan day ta chismisan niya. Kasano na mo, Amuklatan. Saan apalaga asumardeng day at tao amang perde kanyak? Ang bayam lang. Taamin nga ibagbaga na kontra kanya kat saan apod no. Ay, true. Nasakit lang tinakam na daya tao. Mala, intakit din nagmerienda. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, adda ka pa ilaan di tasangwanan ti Sarmen. Maturog ka laang ka di. Pakasikuram aya. Alas 10 ni ti Rabi. Umay ka din, maturutan. Agpapintasak pa'y nga rod. Tilay kabil mo di tarupam. Nakapurpurawin, kaskalalal Kat, tapno nga rod maikat dagiti umad-ado a pekas ko. Ay, naurain niya pa'y dar aramidum saanan ang maikat dagita tanay. Nagpupuskulan ta pekas mo. Maturog kan, di nakbibiyangan. Marurodak kan eh. Oy, Diana. Sakbay amapan ka makiay ayam. Linisan pa'y nga muna ti silid mo. Ibabaon na ko ni mami. Jack pa'y nalpas anangan. Darasan ngamin timangan Nagbayag ka. Itay ka pa'y di talamisaan Ha? Mami, apay day tarupam. Taapay. Nakalablab ba gamay? Anya? Agsarming ka ngamin Daytan te konkonaken ka. Tilantumad lang amin, ikabkabil mo di tarupam kahit. Anya nga iti aramida kung lakay. Limabaga mo itong agpay so da iti rupak. Kun imbalon. Sus,
Makapadanag ka man. Ay, nagpangit akong lakay. Nagpangit ka lang arudan, pumangit ka pa Ay susapo. Anya tilangamon nga Ay, uyawan nakpailaang mat. Di ka lang maasyan. Lumlumtag ngagpaison day tarupang bakit ay sus. Ha? Kasanungatan aya day to'y. Kumare Inday! Intan na makipalingkay! Kumare! Napanan nga ta ni Kumare Inday. Saan sapay mat anak kasagana? Nagtungtong kami idikal man amasapa kami ang makipalingki. Ah, dayjay anak na, kasaritak man. Dayana, ni mamim ngay, dayjay unang ganti. Saan ka di ang makipalingki? Agsakit, auntie. Agsakit? Agurigur ka di? Saan, auntie? 5 bagay di rupa na. Limtag. Tapay ngay, dinanog ka din ni dadim. Saan, auntie? Di ka no yung kabil na pagpapintas ti makagapo. Anya? Ipansan ni dadik iji ospital. Agsangsangit ngamin ni mami. Dagiti kaya tato pumintas. Sumay kayon. Kumatang iti pagpapintas. Adamay 1 take 1. Adamat by 2 take 2. Alaw may kayon. Presyo agawitan. Umay kayon. Rona. Ay! Di customer ko akapipintasan. Kumusta kan beautiful? Pimintas ka, Oo, kitain nyo tayo customer ko, Nagkinistiro pa na. Kitain nyo. Ay, ala. Bye-bye, Maita. Lala, Uy, gayam. Malagip mo ni Kumarik nga Inday. When? Iso dyan may kimatang iti na minsan. By to take to tiginatang na. O anya? Pimintas mat ka din nakascan ka. Anya pimintas. Pimangit. Abay, pimangit. 5 baga ka no di rupa na. Kan limtag. Isumati ko na di anak na. No kasta, sana si kamis mo tinakakita. Ay na, ubing di anak na. Agulbud kit din. Ay na, ada talaga ti kasta nga agusar. Iti umuna, lumabaga kan lumtag pa ilang ti rupada. Ang intun umpis ti rupada, kaslatan ton artista iti kinapintas. Kano ipadoktor ka no nilakay na. Kasta unay ka no ti sangit na. Nangag mo dyan baga ti doktor bakay. Uwan nangag ko. Allergic ka kano iti niya purus mo ti tarupam. Ay sus. Day takit ti makagapo no apay alim mabaga kan limtag. Anya. Usarampay day jay ti tarupam. Iso ti ipatay mo. Sobra ka mo't nga agsasao. Katuan mat gamay. Abay. Nanggatangam aya iti day jay. Ija ayan ti bakla, iji palengke. Sus. Mamatpati kan tumat gamay. Kat, iso ka nung amin tinangikat itinagpuskol akamanaw kun kamuro ni Kumarik Alinda. Keno adong malata ti makita kakamanaw na. Ulbud day jay ako marim. Nagdadakkel pa'y dagiti kamuro na. Sos, aglilinumbada nga agtubo. Ay, kaano ngay nga tanga umpos day ti rupak lakay. Tuleng ka di ba kahit? Di mo ayan ang ngagyaimbaga ti doktor, nga urayim iti alawas, sakbay nga umpes day tarupam. Nagbayag matan. Kat anong sama? Agraraman kan tumat nga may. Kaya't kulaang mat ati pumintas. Kasano akon ngay ang makaruar no kastoy. Uyawon na kun adag iti tattao no makita dak. Nang nangruna dagiti Kumarik. Ala, siya akong di mapan gumatang.
Tapno saan da ka pailaang amakita dagiti ka Aruba. Ne, pare, papanam. Ay, mapanak mang gumatang dita kantina, maray. Ningay kumarik nga inday. Ay, Damag ko kat limtagmat ka no jerupa na. ay basit laang, maray. Taapay alimtag, pare. Anya tinaramid na. Basit laang, maray. Nagsida ngamin iti tuyaw. Amamay, allergic na iti tuyo kay. Kastagayam. Damag ko nga inyospital mo ka no. Ay saan? Ijay laang klinik, maray. Taapay anas kan nga ipan mo ijay. Grabe ka de, tinapasamak iti rupa na. Ay, ikwa. Ay, limtag labas eh. Kunada arupa na tilimtag. Ay, saan, Mari? Saan? Nasayat nga rin no kasta pare. Kat, apay ngay nga rod asikamot tenti mapan gumatang, imbes nga iso. Masadot ka no. Iso asya akong timbaon na. Kasta gayam. Sige, Mari. Panawan ka pa'y dito. Daddy, kita jero pa ni Mami Apay jaro pa na. person, kan saan una yan analabaga. Nangag mo ba kahit? No adagdamdamag kan ka, maipapan itirupak. Saan mo asungsungbatan idawan? Ay, sinong batak matan idinagdamag kanyak ni Auntie Linda? No addanto pa'y ti agdamag. Saan kalatan nga agtagtagari Wan, Mami. Ne, agi sur-sur-sur kapay gayam kadagitila kum apagpapintas. Katuan no sana market day, agi sursurak pay. Tay supay matamalagkok. Kumusta ni kumarim nga inday? Ay na, manon nga aldaw asaan arumrumar di tabalayda. Saan sapay ang naimbagan jerupa na. Ay na, no saan pa'y anaimbag, kasapulan na dahito lakok. Agas Ha? At dapay lakom nga agas. na, agas para iti rupa, no ada allergina. Atoy. Ni, nagbasit mo tinday ta. Kaslamer tayo late mo. Ay na, ore basit, ngam nabisa daytoy. Sagmamanungay day ta. 2,000 lang dayta. Mala, mga lakan. Ha? Nagngina mo tin. Kat, agas gayam, kat talaga super duper effective. Awan tirumbang nga agasak dito'y rupak. Tako namot apumimpintasak. Kat, pudno man. At dalaang numaminsan amarik na ka medyo aggatil day ti rupak. Apay ngay akas dyan. Kaya't nasawan, effective Diyos usaram di tarupam. Kasjay ka di? Wan, kantap no may katday taan nagkatal amarikrik nam, adamat i-recomendak nga usaram. Bit lang Jaran! Anya day ta? Iapros mo ti tarupam. Pagpapintas pa'y daytoy, ken agas itinagatal arupa. Kaslamag na dikdik nga uging. Oy! Sana basta-basta uging daytoy. Amom no sa dino tinagapuan na daytoy. Ijay pa'y kaadaywan na pa sa ti Afrika. Ijay nagadayo. Kasano nga usarak ngay daytoy? Tangay addan garapon na. Tanumamlaang. Mabalin mo nga usaran. Anya ngay ti idanong ko. Danumlaang basit adanumom. Uging sa laeng mo daytoy. Uging, anaga po ijay Afrika kung nakmatankan ka. Mala, alaang mo dahi tamay sa. Sagmamanungay daytoy. Kasta laang mat. Ha? Talo aramay mo day ta impakitam. 300?
3,000. Ha? Ay sus, nagninamutan. Kaya't mo di puminta saan ka di? Kato na. Kaya't mo, amas na pimpintas ka ngam ni kumarin nga inday saan ka di? Katuan. Pues, gatangan mo day ta. Nalakadaytan. Awan latawar nan. Ay na, tawaran pa ilang. Nagrigat ti mapanijay Aprika ang mga laitikas tanga ugingan niya. Tangam, sige. Tangay suki ka. Itad kin ka iti 2,999. Dakal daytan a discount. Nagpintasak ko dito yung picture ko. Ngam, kaya't ko amas na pimpintasak pa'y. Ay, i-filter ko man-manin day ti sumaro no a picture ko. Diana! Umay ka man ditoy? Mabit lang, mami. Umay kan ditoy kunak nay. Win, mami. Last a picture ko dito. Anya ayat yar aramidam ditoy salas, Diana. Itay ka pa nga ayaban Axel selfie aklang mat. Ay, day talag cellphone ti aramidam Ingkagisaang. Nas ka na sursuruam ti agluto tani dakkal kan. Ni, taagdabog pa ilaan. Win, mapana ko. Ay, tulin ko man lang na ti cellphone na. Isulangan ti amuna nga aramidan ag cellphone. Naka-on ti camera na Ay, nagpintas man ti langak dito'y camera. Maminsan man pa'y. Ni, nagpudawak matan. Kan, naibagay kanyak dito'y limtag arupak. Ay, kaslain mo bing Mami, nakaisaan akon. Ha? Ayan na nga yung cellphone ko dito yung lamisaan. Dayhana, anya a klase a camera da ito'y? Papintasan nakmat. Ala ni mami. Filter ti awag na data. Aya. Isugayam dayta ti ibagbagada a filter. Kuminis, kan pumudaw ti rupam dito mami. Sige man anak ko. Agpicturak man. Ta iso ti ikabil ko a profile picture ko iti Facebook. Oh, kitaam da ito yung profile picture ni kumarik nga inday. Kita agman. Ay na, nagpintas mo ito. Apay nga napasamak da ita. Imubing pa yun. Ay, ignoranta ka talagaan niya. Filter dayta. Mabalin mo mat nga aramidan dayta. Umay ka tay surok ka. Ay, wunman, paatiwaki din kan kuana. Suruan ka pa'y angad comment dita picture na dayta ako marem. Kaya't mo ka di? Uyawan ta pa'y Ay, mabaleng? Sige man, isuro nakman. Basaam lakay. Basaam dita comment ni Kumarik Linda dita picture ko. Ay na, puna banbanuga ka nagarado, tila ipapabasam kanya. Basaam ko nak. Tapno maamuam na niya klase ako mari dayta. Naman. Mabit lang. Napintas ka laeng ta adda filter mo. Anya laki din! Nasihat matimbay ka. Dulpo a kagwapwa na customer mi dito yung par. Sigagad di man. Pudman, pudno. Sika, di kagwapwa na customer mi dito yung hangout bar. Payto na bell. San aya? Gatala nagyaman na nga ron ng basta. Anya nga ron drink mo Gatay sigod may sa atubay to, kan may sa a order a pulutan. Okay. Anya ba
Medyo lang. Ah, okay. Mamit lang, ah. Kay serve ko the order mo, ah. Ading balasang, mabaling ka din nga umasidag ka dito. Anya ka dito masapon mo, Manong. Damagag lang ko man, how much are you? Anyat ko na? Kuna, how much are you? Anya? Amangan no, sobra pa ikan ka tisang aribo. Saan ka kumamit nga agsao iti kasta, ah? May sala ang abot iti naibos mo. Ngam nabartek kan. Sakit kasta ti bagbagam. Ala, sungbatang gitin ti saludsod ko. Manu kaya. Salbag kakit di alalaki. No ti panagkit-kitam kada kami ababalasang dito'y bar. Kat for sale. Nagbidot ka. Ala, bayadam ti in-order mo. Takuray agawid kan. Salbag ka. Ay, rurud kun aya apo. Ha? Kaapay. Makaliplipakak man iti day a customer. Kunam lan guwapo. What are you talking about? Jay customer mo api manaw. Prespresyon nakmeten kawanan bain. Ah, ni Dulpo. Kasladat tililing na madaya customer. Saan la sikatin ang ibagan na iti kasta? Uwe ka no ni Georgia. Anya? Iso nga do tinagwork dito gumurgura kenkwana iti kasing ugali na. Anya lakid din aya. Ay, tinaimula iti panunot na. Ti amin nga agtrab-trabaho dito'y barket for sale. Ibahin niya tayo. Ay, true. Kailangan trabaho tayo dito kat ag-serve. Making storya ka dagiti customer. Yung dalita for sale, pakawan na mapo. Oray ka saan umit at kinarigat ibiyag. Kat saan tayo umit nga aramidan dayta. Pay man, tano umay dagigay kakadwana. Ibagak man, tapno bagbagaan da day alalaki. Ay, makadadaal iti rabi. Parbangon ka mo tan anak kaawit ang nagapoy jay ili. Napanam? Ay kwa. Ni, tanabayag asumong bat. Adalang talapanak, at niya laki din na ya. Ay nadulpo. Nagbabalang arudan ti presyo tinatang. Maalam pa ilaang ti umin-inom ijibar. Ha? Talaga saan ka magpampanunot? Bigbigat pa lang. Gumadda ka man ang asumanaw. At niya laki din. Kasano asa anak asumanao? Katunggal mapan kay jay ili, kasta ti aramid mo. Kaslasan na panagawit ti tao siya asawa ti aramidam. Makauma ka. Napan kagaya medyo hangout ti dirabe, paray? Ha? Ayun, pare. Ay na. Makay ayaw talaga ti kinapintas ni Isabel. Nagpintas siya. Anya? Ulag tinagdagiti kakatay ko. Tunggal makitkitak day dya balasang. Oo, na yan. Nyalaki din, paray. Huwag man pare. Ganamong gade. Imbaga kan kuha na idirabi. How much are you? Unak, kasta unay apungtot na siya. Anya? Apay magnaming nga kasta timbagam kingkwana kay paray. Makaungit amay. Magusto nga na talaga ni Isabel pare. Kadyang madam mo. No kasanok nga iba kakin kuha na ti panagayat ko. Iso shortcut na. Isunto mo lang kiturong na. Sana ya. Yakman na mo king nga paray. Likam na kitang aramid mo. Tama nga numaamuan ni baka mau. Oh, itaman pa nga daka dito'y balay. Ah, Damag ko,
Amapan kano aglako da Rudy itinatang da ijay ili. Apay, saan ka amapan? Kanyahin ko madaramida ki Jay. Kat mapandalat tadi. Tanateng dangarod tilako da. Oh, malay ko sa'yo. Amok nga men ti ugalim kat. Uray awan tinatang mo, amapan mo ilako. Mapan kalata, makainom kalaang. Nagatuman nga ibagbagam sigaan na. Oho, ti kunam kit di. Mapaypayson ka? Isuakasta ka sumungsong bat? Ala. Mapanak tumo ti Jayli. Kamusan pa nga ita. Mapanak no nating ko, timapan ko ilako. Gumne, nababamat ti priso ita. Naimbag pa'y darude Tanaranaan da tinangina priso ti patatas. Balitok ko naman. Ay, ayos. Ay na, naimbag man, tain may kayo manong. Wala ding. Umay kami, taglako kami, mamay ti patatas dita paglaklak ko na tinatan. Nasayaat nga rin no kasta. Kat, apay asaan nyo akadwa, di makabuisit ti panagrupropa na. Ha? Asin ti bagpagam, aday. Di nga ibang kinti mata na, amang prespresyo iti babae tunggal umay dito'y hangout. Ah, ni Dolpo, ti bagbagam, aday. Dulpo tinagan na. Ibagam kan kwa na, tauray sa anin nga umay dito'y. Nagalas to gali na. Di pa nagkita na iti babae dito'y hangout kat babayadan. Ha? Never ever. Ay, ala, pasensya ka ni ti Daya kadwami, aday. Ugali na talaga ti kasdyan. Makarurod. Kunam lanog gwapo. Saan man? Ay, rurod kun. Ala, ibagam no anya ti order yung manong, ta iserve ko. Kahit, kumusta nga iti ipapanyo ili di kalman, pare? Nasaya at lata, paray. Naimbag ka pa, pare. Tanaranaan nyo ita anangina ti priso ti patatas. Anda mo basit, pare. San pa'y nga rin binayadan ni Boss Do na ti patatas ko a medium size? Ayaw, pungay. Talaga ang marigatan pa iti bayar amang bayar iti patatas mo, ha? Kit, mapan kong to singirin na, kalpasan ti duwangal daw, pare. Una, agpainom kantuman, pare. Tumapo kan ti isbaw. Iti kinabayag nga ajak nakaraman iti arak sila. Sika talaga, pare. Ay, wun nga yan. Apay, anya ti nararamid mo ya, idinapan ka ijay hangout. Apay, akas taunay, apong to ni Sabil King nga. Preswam magkano nga may. Ha? Awan na dyan, pare. Anya laki din ay. Nay, nakapulas ka matdulpo. Papanamanan. Adala mapan ko alaan Jayli. Ha? Anyat mapan mo alaon ijay. Kat awan mo tinatang amapan mo ilako. Ay, basta. Anya? Amangan numapan ka man agsarak iti balasa nga. Di ka laagbain. Agrubrubot ti tao, sumanao ka pa ilaan. Panawan ka man langay. Anyat basa pulmaw, aday. Kwa mo na. Imbon na nga minaruday. Diyan naglako iti patatas na idinaminsan. Anda ka numati saan nyo abinayadan? Medium size ka no? Ay, wan. Ada, apay ka day. Imbon na ngamin nga umay ko kano singiran. Kasta ka day. Mala, mabit lang, ha? Wan manang. Totalak lang, no manuti bayad na. Sika manan? Siga agad di mo. Kas ka lang makikigtot ang nakakita ka niya. Di ka kadi akong ungat.
Nang runa ita, kaadok ti kwartak ko nagtumay. Kita man natin. Ito yun. Ayo, nagpusko lang niya. Ado kwartak sabay. Anya, kat, maan ano ngay no adot kwartam, apay, umdas ayaday ta nga iyag mo dito'y hangout, tapno ipalpalastog mo kada kami. Saan mo eh? Ipakpakitak lang. Isuan, ibagam no manok priso. Bayadak itamit lang. Anya! Ibagam no 5 mil, 10 mil. I can afford it. Saan pagtawanan ba in? For your information, dito'y hangout, saan kami nga agraraman anya? We don't tolerate those people. Nagbabati pa nagkit-kita na kada kami. Akas kumakin ka. Ala, pumanaw kan. Saan mi akayat ti customer akas kan ka? Mawatan! Pasensya ako man ah. Mala, saan ako nagsasaw? Basta, isir bandang mo't itino mag. Agtambayak pala dito ayan nyo. O, si kamot gayam, Rudy. Imbay ka, ngamawan mo tila kung mapatatas mo. Aguray pa'y manang. Tainton umay manin na bulan na maapit di kakaiso na patatas ko. Kasta ka de, ay katun Umay ko lang kung masingiran ti saan nyo nabayadan, manang. Naimbag lang nga igatang man iti apasto di garde. Anya nga agsingir nga ibagbagam. Kano imay idikal man jay kanayon mo akadwa. Nakuna na nga imbaon mo kanaw nga umay mangala. Anya, ni Dolpo? Wan, iso nga intad ko amin kan kwa na jay bayad ti medium size a patatas mau. Anya? Ti awanan ba eh? Saan ko mga imbaon nga umay naalain? Anyaga po no bilang lahat. Sigurado na panamanan inginom ti kwartak. Unay na makapapungto mo dayay. Ay napasensya ka kuman. Nagtalo ka mo ngamin kan kwa na. Gaputa makitkitak mo't nga iso ti kanayon mo akadwa. Ala, panawan kayo pa'y manang. Mapanak man ijay hangaw. Sigurado nga dayay. Nagawan mo't apain mon paray. Olay ka para. Nay, apa yan? Inanong mo maglatan, dahil takabsat mo. Saan ko akabsat dahito yan niya? Abay nga, dinanong maglaklatan pare. Nagkunaging ka, mapan mo alaan ti bayat tinateng ko, yayan ni Boss Dona. Unay kamot din pare. Siguro, may ka dito, hitap nagpalpalastog ka man na niya. Ay, manong, gusto kay kiday tanging bagam. Imay nga rod dito yung agpalpalastog, nga ado ka no ti kwartana. Kan presyon na kami pa'y, tawanan bain. Ay, nagawan abayin mo. Kinapod no na, napan na siningir, ti bayat tinatengko. Asaan na yung pakpakamo kanya. Ibagak aming kinibagat mo layda. Ay, Yaks! Nakababain nga aramid mo, si Kadolpo. Ha? Puskol matan ti ropam. kwa, Kung namin lano, nagsao ka, kapay lamang bayan iti tao. Tagayam, agal-ala kay iti bayad iti nateng asan mo kukwa. Awan babay na. Ibagam amang presyo ka iti balasang awan gayam kwartam. Kanadamot gayam asawam. Salbag ka. Ha? pasensya kan pare Rode. Anya pasensya ngay bagbagam. Ikaw itrapahwak, tinagastos ko ako ortang pare. Nagawa na bain mo? Mapangag, singer-singer iti kwarta ti sabalay. Tapno lang dati mapan mo ipalpalastog iti ayan ni Isabel. Unay kan pare. Pare. Makapasakit kay tinakam tapno mo. Nagturid ka mapan mangibaga ijay hangout how much are you? Ngamsaan mo mo't aboko na kwarta tinapan mo inyo salbag ka. Saan na maulit pare? Ikarik na to pare. Noawan nga minti kwarta. Saan na mapan iti bar? Sana kasta mapangkag singir iti bayat tinatang ti akin natang. Mawatam! Nagmayat ka, papispisan, tapno, nagam ka. Ala, what? Pare, ikarik ko nakman
Saan na maulit, pare? Saan ta pa yan alpas? Uy, iso ti aramin ni Dolpo no mapan ni hangout. Agasem man. Ta how much are you kung kunana ka nagiti babalasang ijay. Aniya? Kunamlan no baro iti kasjay nga aramid na. Ti awanan bain? Di nanto pa'y maipay amin akasapulan nagiti anak na. Kastagayam ti aramiden na Uwan maray, isa bagbagaam da di Adolfo. Naglayngag singer iti saan na akwarta. Usaran na pa'y mo iti saan na nasayaat. Saan na pa'y ngayong bagbaga iti bar papanan na nga daasawa na. Kanayon na kanong baga abaraw. Ti awanan bain? Makapangariyat, Adolfo? Paiman? Di mo mo ti agbain, sipod pay. Anya ka naman na natabakan. Di ka man naging dadamat? Agasan man ti aramid mo? Agsingir ka iti bayad ti akin natang? Anya? Apay, awanan ti utak alinaon day ta ulom? Nasukatanan iti arak? Anya? Agasan man? Namang presyo kagayam iti babalasang iti bar? Talaga anak po kawon ti limbong ti panunot mo niya. Ibagbagang pa'y gayam iti bar nga awan asawam. Anya laki din, Dolpo? Ana? Anay ko mo! Isag pagkakiday! At daan nak mga babae! Ngam kasta ka? Mang preso ka iti babae? Ano? Saan nga amin nga agtrab-trabaho iti bar? Kat nagbabati tayab da? Maawatam! Uwan bakit? Nalabas ka Ala, uray saan kan amangan? Ingkan agtrabaho iti bangkag mo, tapno adda apitam. Tada ibayad mo kini Rudy. Syakti mababa, ini tikas na nga aramid mo. Di pa ilasi ka tibayadan da. Nya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Kadyo asawon, ipasublat yung kanya kung ti bar, uncle? Wag kanakan, sublat mo, tapno adhabot ti pag-inkamam. Ay na, nakaragragsakak una iti daytang imbagayo. Ngamangkal, awan pa iti umdas nga urnong ko apagpuunak no bilang laeng. Adamot kiti urnong ko ngam panagkunak kat saan nga umdas. Anya kalaki dinayah kanakan, pautangan ka. Ha? Di ka madanagan, adda may pautang kuking ka. Kun saan mo apakadanagan nagiti gamit nga puta sa anak nga agala iti gamit iti bar. Usar rumabayin. I can explain the gladness I'm feeling right now. Ay no. You deserve it kanakan. Isong agsagana ka. Tamanipon din tun umayalawas. Si kan ti mangi-manage iti bar. Agyaman ak uncle, anya lakit din. Ay na, anya laki din. I'm so happy for you, dearest friend. Agyaman ak unay no kasta, friendship. Akalain mo, dona lang idi. Writer lang ako nada. Ngumne, bar owner itan. Ay na. Kas na jak ngod pat dyan amang i-manage akong iti bar ita. Nupay kasta, friend. Sapay la kuma. Tasan kang agbalbaliw kada kami agagayam mo, ha? Ay inayan,
Kasano ko mga baliwak mo't? Anya lakit din aya. Uray sa dino ti pakadandanonak. Kan anya man nagiti maragpat ko iti biyag. Siyakla taray ti donabil akabattitan yung katatarakyan agayim yung. Dayta ka man. Dagita ka ti kayat ko ken ka lumalaban. Katuan, wala tayong choice kundi ang lumaban lagi. We're strong, you know. Ay wen, strong tayo. Saan nga uso ka tayo nga gagayim ti weak? Ay laki din na ya. Nay, agkat-katawa kamot ngagmaymaysa si ka, Maria. Anya ngay ti kat-katawaam. Dayti man impose ni Donabel iti Facebook, nana. Apay, anya ka dit impose na. Saan nyo ay nakita? Donabel's Hangout Bar is soon to open. Kuna naman. Wun, nakitak dayta. Anya ngay kumati nakakatkatawa iti dayta. Mayat kit dia, tamang rugi mutan nga agnegosyo. Anya amayat nga ibagbagamot, nana. Hay, siguro kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso na panunot na ti agnegosyo iti bar, nana Sabel. Anya? Awan talaga ti babain na day di Donabel. Agnegosyo kit din iti bar. Awan aya ti sabali ang mabalin na apaging kaman, takas di pa'y laang mat tinapanunot na. Anya kalakit din aya si ka, Maria. Di ka latabaybayan. Tay kunada nga raw. Mind your own business. Anya! Awan man tinakakat-katawa iti panagnegosyo ni Donabel iti bar. Apa akat katawaam. Nakakatkatawa mo't ngamin. Kasla awan ti sabali ang mabalin na pagingkaman, takas di pa'y lang tinapanunot na ang negosyo. Anya. Nagrugit ang kitaan. Siguro kat kwa. Kurang ti masusweldo na iti kinarayter na. Iso abar tinapanunot na ang negosyo. Sika kit di mo tilay bagbagam Maria. Kat put no mait. Apay, isakit mo ni Donabel. Saan man nakasta Maria? Gamusto mo ti bagbagak. Awan dakes iti bar a negosyo na. Anya? Iso nga imbes akat katawa Maria. Agpanunot ka kidimot, iti pagingkamam niya. Sa nakasta day talamang babas iti padamatao ti among aramidan. Oh my gosh! Kasta kayam ti ibagbagaday di Maria, Nana Sabel. Wen, agasam ta nagmayat ti panagkat-katawa na nakakita iti impose mo iti Facebook. Kasta ka di? Ay katala agkatawa latta aginggat kay kayat na. Isupay itultuloy mo kit day balasang ka. Ay wun nana, anya lakit din aya. Sa anak man nga apektado iti tattao akas kankwan. Namumatan ti ugali na day di babae. Naglaing agkatawa no at damakita na. Kas itinakunak na agkatawa ka dilat taginggat kay kayat na. Kat mauman tulat ta Unman, iso asaan mulatan nga kaskaso dagiti mangmangeg mo asa uti tattao. Lakit di amom iti bagay nga awanda kas nga aramidem. Agyamanak, nana. Nagalaslakit din to ugali day di Maria. No apay matakas sa ti bagbagana kontragan ka. Jakman amoy ti dayjay babae. Ay, tuloy lang. Laban lang ngayem. San ka kumang agpapaapekto iti sao ti tao. In the end, si katimang pakan iti bagim. Saan nga isuda? Kadwan mat. Kano akpay ayaan nagpaapekto iti sao ti tattao. Amunak mat. Awan bibiyang ko iti kakasta abampanag. Rombeng laeng, friend. Tay kunak nga rod, I survived too many storms to be bothered by raindrops, you know.
Nagitawan ti kakayat ko ken ka, Donna Bells. Oh, you're so strong enough. Amom nga mina niya. Awan ti mapasamak, no kanayon tayo a week. Iso ka sa pulan nga agbalin tayo a palaban. Lumaban tayo mat Lakit di, patas alaban. Awan ti manggulgulang ako nada. Correct me if I'm wrong. Oh, da kayo magayam, Uncle. Wag kanakan. Kumusta ti Manu Arabio dito iban? Ay, kad, nasayat mo, Uncle. Kasi na, adamot na tati customer may tunggal rabi Saan kami mat ama zero? Ay na, nasayaat nga raw kanakan. Sapay lang kuma, tagtultuloy latta kasta. Uwan nga rod, Uncle. Nakita, timpos mo iti Facebook Ha? Anya ka dito, Jay, Uncle? Dagiti customer mo nga agsalsala Wan, Uncle. Naalaak iti video dagiti agsalsala iti na minsan. Impos ko na dayjay, tapno makita dagiti tattao. Kan amon dati location na dati Donabel's Hangout Bar. Ay, wuna, mayat na ita, kanakan. Di kay madanagan, Uncle. Ta sa anak mo't amakisalsala. Kan may saan a sweet dance ti ipaspasalak no kwa. Hadya kalaki din ay kanakan. Awan parikaw titida ita. Amok nga mong tararamidag. Amok mo't lang ang mabutang ka nga uminaw. Muno agsala. Uray saan a sweet dance. Amangan nga mino agungit si kayan ayat maw. Ni Uncle mo. Tila ibagbagayo. Pakawanam, talaga mo't dahi a babae Awan samot tin tinabat-bati a panagbain na. Anya? Asino man ang tikat katawam? Kita ang man ngamin da iti impose manin ni Donabel iti Facebook na. Agsasala da mo tin. Ha? Ay, pakawanam talaga. Anya kami na ti parikot mo kinkwana. Awan parikot ko kankwana. Nga makakatawa aklaan. Gaputa impamaysanan at talaga di negosyo na abar. Agasa man, tagsala-sala da pa yan. Siguro, uray day di Donabel, makisalsala mo tan. Anya? Kurang at talaga ti masusweldo na iti sabali at trabaho na. Iso nga agsala-sala mo tan ijay bar na. Diya kamukan ka. Amin asan arumbang nga pakibibyangan. Di kalatamot agpanunot iti pagingkamam. Anya lakit din ayati kasta. Ay, naku. Maulawak Mildred. Makapailak at talaga. Day, Allah, adda ka manon. Sumong-sungad ka pailaan nga magkatkatawa ka. Nana Sabel, nakitam ka diti impose ni Donabel iti Facebook. Ha? Anya mananday taya. Kitno ad na impose na nga agsasalada. Jay impose na nga agtatayaw da. Wan, nakitak day jay. Anya nga iti nakakatkatawa iti day jay. Awan mag. Anya nga awan nga ibagbagamot, nana. Siguro, awanin ti makukwarta na day di Donabel. Iso nga agsalsala mo ten ijay bar na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka, Maria. Pudno man, uray pa'y ibagam ken kwa nang imbaga. Anya ko ma. Total kat pudno man, san aya. Hay, jakamukan ka, Maria. Ay, awanin ti sabali ama panunot na apagkwartaan na. Iso nga agsalsala mo ten ijay dance floor. Makapaulak ka talaga. Si
Yan di masabat ko, Madam Maria. Ah, aywan, siyak nga rod. Papanamngay, nagpudot pa'y lang ti darang ti init. Kwa, mapana kon iti pwestok, Madam. Ada nga minti umay ag-deliver iti arak inton madamdama. Naskan nga adak ijay. Kasta ka di. Siga ngay, sa dino mo tinagkapwam. Ay, kwa? Di tala ang tersena ni Nana Sabel. Awan nga mintar aramidak ijay balay mi. Iso anapanak nagtamtambay ijay iti mano nga oras. Ay, sana all. Naimbagpay kan ka, tapatambay-tambay ka lang. Si kakit di mat. Malangarod Inakpay, Madam Maria. Adamot na dagasak ijay ni Nana Sabel. Anyat ko nam? Dumagas ka ijay ayan ni Nana Sabel? Wan, Madam Maria. Apay ka di. Ay, kwa. Ay, awan. Mala, inka nga ruden. Isumat lagayam. Akas la madandanagan idi imbagak nga adda ti dagasat ditoy. Tagayam, imay nakmanin immarmarites ti Jaski a babae. Wen, ay na, kastaunay nga rod ti panagkatkatawan na itay, kabayatan ti panagis-istoryana. Ay, anya nga taaya, ti parikot dayjay ang Maria kanya. Maria kudak manlatan, suron kon. Ay, amumatan na itay. Into lang nan ti kinamanagapal na. Amin ang makita na, uyawin na, no saan na akabailan nga artapan. Sabagay, kasjay ngamin ti ugali na, idi pa ilaang. Iso abaybay am laeng basang, saan mon atutupan? Agsakit laeng ti ulom no pampanunutom dagiti lawlawatan na. Isupay Ay, kay man day nga babae. Tila tangag panunot mo ti mabalin na nga pagkwartaan. Saan kat akasta? Agasam man, ta ibagbaga na pa'y gayam, asyak ti agsalsala iti impose kung agsasala a customers iji bar. Ay, anya lakit din aya. Agbirbiro klang dayjay iti chismis na. Amumutang, ipatay na no saan ang makamarites. Agtaltaldak lang. Ngam kinapudno na, kastao na yan arurod ko iti dayjay a babae. Huwag mo nang pansinin, friend. Masisira lang ang beauty mo, kunakmanen. Ay, una yun dagiti tattao iti aglawlaw niya. Talagang aramidan da amin akabaulanda. Makadadaol talaang. Among do na, Benz. Saan tayo anayan nakidikalman? Nairuwam tayo ni tikastang ugali ti tattao. Dito yan tayo. Lumabalbalin nga rod kat dakis tag negosyo. Taagunga ti karuba. At niya lagi din aya. Husto ka iti tang imbagam, friendship. Isobaybayam lang ida, friend. Saan nga isuda ti mang kontrol ken kay ti aming nga ramidem? Sabagay. Ngam kwa. Anya akwaman daytan? Tapno makisayan tirurod ko iti dayjay a Maria. Kasaritak to man numara na Ay na, jaklapat yan day ta kasarita. Pagsasawam kit din tapno agnakam amamin pinsan. Anya laki din. Taman pa yakas na tilangam ka, anakan.